Afenya Breneti said in some niche more ankasa tie. Sukumo fraya womo Akyemfo Ankaful. I don't know why Fantsman mentioning more 15 months more sre. Mampeni na nado danko Akufuado. So free SHS and Negana. A babunu be anya son fasono. One day enibi. If he say name make a say basic school a year P1 nomnia de libi no one campus. One do junior high and we are senior high. Tinkabeya bino emebwa. Akyemfo Ankaful war infantiman mansin war in 15 months. E yekura yekɔ mu a basic school ni ɛhɔ mu enam so ama ɛhɔ mu enkoda enam basabasa wonye sukuu bia enko na de hadwen papa no ɛyɛ emayo a enam sukuu a won kontinu empirwanyi nsan ena bibia no wɔkɔfa ɛbɛsoɛ wɔn mu awofo enam so ama enkoda yi ɛde adesrɛ ato na nado dan kwakufu ado ɛne naban no enim sɛ free SHS awodi aba no wonde wonyamu kyɛfa ɛde kyerɛ sɛ basic school a wɔbɛkɔ na nam so ama wakakowura ntoso sukuu mu na free SHS hu aba onfaso bi no wonde wonya bi entire wosra gwommoden ese wodi basic school ebebron na wonya enwumasuamu echefa me asma makan de ye pani cho epe abancho do me school me ayede ma ye krom ye bradodo Ikrobia school or the Akron school behind do Tepo Abancho, Domus school down family. Yeah, bro, school no any day. Nancy Skawayism. Nah, yes, so I want. You be about 1 year. My school behind school from nursery to KG2. Only school and the school no son about it. Our mammy to say you. Although baby from a cocoa sword. And son obey you are concerned, no so kind, yes, sir, by there. Come boy and numbers on my school brain on my moon. The mountain army and I a good friend, from my internet, yes, sir, by the Japanese shower on chain tray on my Ankaful. Nana Kwame Intifol a wotosunum eye Akyemfo Ankaful ehene odinasem eto nkoda no de no so esere mpanimfo ese wommodin se wobebron mu esuku ni bi efise salt pompa ho a baby bie ni ho no nkoda no ebenya suku mu kwan akọ me gina Ankaful man hena yewo fie na kontum na resle henura henana henazi hina president Akufado de omomozina Omomozina na wambua ma Ankaful school then yahwehwe no omomozina no bring school then class 1 to JHS 3 ama nana Akufado ni free education ya oza be mankrofo welfare for inyaso yenye bi so for yeah one na share regional reorganization na for development so dan kwakuboche. They are two central for animo sebrason yen central mo yen sesen free amanyon samo ho no nemo mani me babua mankro atu empon yen ka ho asem ekuro bi kwan yen na de ato ho bam sade ye de ankafofo de ya to hoi saa na wo report no no ebeboa amehunu de oman no ekro Apwe mantamu ensentrefoɔ efekuo DJ a ɛwɔ hɔ no no ayɛ wɔn mo afinsia abasobɔdeɛ asɛm a nesisuo no ɛyɛ repositioning the eastern region for investment and job creation role of the media dwumadie no ɛkɔ so ɛwɔ Kofodua ɛnam so ɛma ɔto nsa ɛfrɛ Oswafo a ono no hwɛ regional reorganization and development ɛyɛ mantama aban ɛtetie no ho nhyehyɛ enyina owura danko akubotwe ɛma akɔkasa wɔ dwumadie no ase adesra wɔde to nsɛntwerɛfoɔ anim no sɛ yɛmɔmɔden sɛ yɛbɛma yɛama ne ɛbɔ yɛkasa bibia ayɛ mpuntuo Apwe mantamu ensentrefoɔ efekuo DJ a ɛwɔ hɔ no ayɛ wɔn mo afinsia abasobɔdeɛ asɛm a nesisuo no ɛyɛ repositioning the eastern region for investment and job creation role of the media dwumadie no ɛkɔ so ɛwɔ Kofodua ɛnam so ɛma ɔto nsa ɛfrɛ Oswafo a ono no hwɛ regional reorganization and development ɛyɛ mantama aban ɛtetie no ho nhyehyɛ enyina owura danko akubotwe ɛma akɔkasa wɔ dwumadie no ase adesra wɔde to nsɛntwerɛfoɔ anim no sɛ yɛmɔmɔden sɛ yɛbɛma yɛama ne ɛbɔ yɛkasa bibia ayɛ mpuntuo ɛkyɛn biribia no amanyɔsɛm ɛna yɛde bɛto yɛ no a ɛmfa mfasopa ɛmmerɛ yɛn. Said that let us focus on developmental source, and it's always a very difficult thing. Doesn't mean that we should only tell what government is saying to promote government agenda. And you will be lacking when it is said government agenda, because they will tell you party agenda. And therefore, even if the agenda will lead to development, should I be seen to be associated with it? If I do so, won't I be accused of being partisan or being biased?
And that becomes at times a problem. Premotobre nsentwerefo ko no adwamtenani owura Maxwell Kudeko e de adesre eto ne mfefo nsentwerefo anu se wo momodin se obeye adwumasono aboa ama oman Ghana atumi afa ne ntoma pa efra. As journalists, if our work cannot affect positively within our society and improve the lives of people, then there is something fundamental wrong with our jobs. In this regard, the admonition of Tom Stoppard is very relevant. I believe that if your aim is to change the world, journalism is a more immediate short-term weapon. Yefri Premotobre na yako kokotenten ya no wakrofuo mansinimo ewa asante mantemo na enai bebi a wo mu gira sesi ade wo mu hia ne nsuo wo mu hia nsu papa na wo mo anom boreholes miensa ene wo ho na ne aba beto dwa se ba ku bi e no na nipadodo no ata ko na sei ama sese nsuo ho nsam eya kwatwe wo ho se be ye na nyinsam nko anti wo de afa Adom TV amane bofo so ede to aban enim. Adom Kasee ama ne boni Akyemfo menyo e de na probo ene na made bo ensema kokopemu e wo kokotintin a e wo akrofom mansinim wo asante mantam mu ehonmo e na kokohunu omanfo no ahohiahia wo komu ebi no ene se woni ensuo bo hompo eho ayeden ama wo enam so ama wode adesre afa Akyemfo menyo so ato aban enim se sese di hiompa eye ensuo sempo aban no ebebo modern waba ababeye boho ba ko bi ede ama wo afensu so no ba bi a wogya won mo na no eho ayeden ama wo enti wo sre se aban emhu omobo me hawe wa ne se ye number 3000 wa ye pipe miensa na wa ise mienu ase ama ka ba kope ti se nye nsu ho aye din pa slab ban pa na chew yensa de yensa yemsi yesle no maboa ye nsu ho odin ma yen efi se pipe wa ha ye miensa mienu ase aka ba ko nti abasa ye nkura na omuko school no aho kire wo ho ene titu kura mpanyimfo ni nyina mpanyimfo no papa no ma kura no titem ya nkura ni eno so na ye nkotwe ho kwaje abofo nkrato ye ba nsam no ebeto so. Emma New Kingdom Jensen Power Capsules no na wuhia so be memene ye memma nko a ene no mont unya bia ya to ye be manko e be boa wo Newman Nursing School ehon so ena opese oba ye nurse papa dia odin boko wo madam mana Premotobre Kasee no ye de ebro ye monransam foforo mu na soafo no na hwe regional reorganization and development so dan kwaku boche de atudwa se Basunko enkono abanti yese mantama foforo ya watete no wo munya hwehwemu hwe ho nsam nyina fa won anodi nsam mraro so afon de atodwa kire mu se bosumi ye mu awie ye de na wodo adodo nsam akoto aban no anim Osofa ya pa no se wonhwe na mantemu suo se de beya ebetimi anya foforo aka ho onmonyamfo dan kwaku botwe e de atodwa se ebrede ma wono se wonfa nya adwuma no wono otumi akọ amania mantemu ahodo akohwe bia ya wopese wochicha mantemu no mu no ma woni mpanyinfo e de nkita ho onmonyamfo dan botetire mu a wona wotwemienu ntemu no adwuma wono mu ye ni na ho amanebo odba akodane aban na aban ne mpanyinfo nso ato adwene bra wono mehwe se obe referendum no na ma etimi ato aba agepenie e wa mantemu a ye ba be yi ne so commission of inquiry and be kire say Ghana fo nya na be vote regional petition film nya na be to aba anase within the region no omo a the petition ba ye no a omo pesa new region no omo nko na be to aba commission na be sa recommendation omo panyi omo boso mienu ka ho boso mienu so be end June ending say next week anesa and there we expecting say omo the recommendation be premise opinion oman panyin yenya hu de on be ba no nti so me de ba na wo ma mpa se omo pese yen to aso na yenye referendum no say the constitution so akire ekwa yen fa so yenye no nsi be oman panyin de kan ka say the constitution be ye adwuma pepepepepe Premotobre Kasee and I will share Adom TV so yen fan called Breman Benin Catholic A Basic School and wo fifini mantem mo
nansa yede beto mo anim se school no esi ho no wo mo gya no sabi mo anim a janan bia ho na nkofo kotwa wo mo tonom ne ade tese ne ma bebre koso ana enye yamane boni Alfred Amode amane boni beto dwa ene meka sei enya nsunsuaso pampanifo afirase di ho dwuma Adom Kasee etoso etiefo beka ya enche kura na ye ba Brema Beni Catholic A school ana contractor o yeso adwuma no waji ato wa ma sebi nkofo de ye janai bia ne school mu afu na nkoda so nye bebi ntinsu de na nyame ncha de Adom Kasee ye be ba ha kan ho asem de to afidie so pe na contractor no ba site de si amene Kasee wa boda no so fefe chance no so de aba afidie bi na de aboso emu nwini yi na mum akade aka me ne headmaster monko mo ne ntie pempenso abedri de owo eka efa eye dwumedi eho ne di kan ye da Adom TV ase ewo mbo a wode beboa yen se ye hwe mo abayede yen ha beto mo anim na mutumi kama yen no ye hu se impuntu aba edan ni mu ene se wa bebo so aman kama na ne aka ene se wa aboso awie enso ha no eda so wo ho ene se ntokua na dos na efom na apapa na atutuni na no ye srese nka wo be ne ntema aman na nka bibia so etumi aboa adehwane adekire me ani PTA chairman ya wo school hamon kom ne ntie wo hawa wa kire se enkura no ekom complaints ne de bebre bi ne ohyew even akongwa wotete so no kura no etumi nipa fort mitna wa des ba koso enso ye mpenisa eninti na ama sisi a yedi en hawo abedan mo no na sisi a contractor every site ya wo boss wie on san ma bi na nkwada esu hia dan atrem esu ade Adom Kasee ye de betumi aye bia na committee fo nso ana mo be wo mutu se de be ya contractor na beba site ama nkwada no enye ba bi atena be 3 weeks ago ana ishia contractor no ayo site meeting nti ene contractor no pempen so bebre na de okan ina ne se pempen so wa kodu ne de se aban amfa kakrawa etwa se ne nsaka na wamfa amano a adwuma no besanso ate akotomi biom enti ye no ye ne dis assembly a obai no finance ba bi se planning ba bi o ndu padodo fa bai ti ene oni ahia na nu nyina akoban ko se enche kra wo baba na sike bi etwa se ode boa no amadwuma no ye ne sutumi wie peye no enti contractor no gina so ehye committee ba ni na abose up to on the 1st September day na edan no na wawie hu adwuma ni a afedamo e de amane boyi efre Brema Beni ewo Premotobre Mbra commence mu e na Adom Kasee yanko Wamase Junior High School ye no wo akrofo mansinimu e wo finfin mantamu e honso ayiwo asante mantamu e honso akwada ne kodewuo fi se school ne tibia mu no enya de se ekoyie ti ama enya ohaw e wa de kire ene adesua so yamane boni Isaac no manyo e de kire Adom TV ede aprobo ababe piemu ewo Wamase DAJHS se uhwe mechi he ya obegasa grobi na wo mu edie nemu classroom a eya pata ase na adesuafo mo JHS A and B egumu a wo mu esua de ade bakwa mehu ha mehuru ya aho ewo hum nyina kese pa ne se enkonwa nkora no etete so nyina meka se efa nyina ebubu honsem akwakoye pinso ye bisa se so eye hwan asede se oba beboa eye Wamase DAJHS na omonya edanpa ene nkonwa panso etimi atena eso ne se ya pata na eti ase ni ase ye worship kra na ye mra na mponchan be ye adwane free bag ni tie sa ban so o me sidan foforo man ni entrance nsuande ye ha ne se ye ti apatem ye ni baby clampo esuya de ye board ni so nyina ye waawai nti isia ye pese aban beboai na otimi sidan mai na isia nsomputa intimi ntena mflemafa na ye nyina ya kogia se yesro se bia pata ne bebu dan no so se nsota na ehwe ntema ye ponko fie abra wasingi esua ade na futuro nso wo hamse de bia ba ye mpobo ye fi sa ye se tanzu ko fi tanzu ko holo nti ye pese aban boy nti dan mai e tanzu high spinal cord how the endospa ni di kan se DHS1 hano ye dan ne ya patakura ne abomom ana nkwa no so doso nti nkonwa no so bi kura tena bench so ana atwero ba na kola butu ho no atwero bench so ya na ha afọ kosoro ho no ma JHS 2 and 3 ho no
nanso enam say edan ni nsu ntino community ni yese nkomo man lab bi e ho ne asan dey classroom edem nti computer lab a wase dey we no ya convert into classroom teacher for no free obo ase na eba omba omu ntimi ntina ha nti community ni so ya nse nkom basic quarters bi ama teacher for no se na be ya achechire dwuma no be kosuye nti yesese nkaban na meboan na ommo ma community ni ntimi nsi teachers quarters no se na be ya teachers ni betima tena ha na adechire ni adesua na tima koso amaye Bidin Ede Isaac K. Nomanyo Adom. First Lady Rebecca Kufuado de ato Emma Time Emma Fefro nyina ni munya Fefro pe hwe se wanamontuo wa yaresabia ne beye ntienti afi se hope na bibi nkoso e wo yefunu no mu a adokotafo ne midwives no ebehunu aso ano osese afutu semwei Ghana pemfo Emma Time wo mo agitumu a emma kwa wo yeso etawuo no ebebrase. Omamu ba penyini yem First Lady Mami Rebecca Kufuado edi ato e mapimfo anim se omamodin ase se woninsani a wona yaresabia kro no wontutu na jeje mu ne ka no antenatal no ose ma obemu ne ni abre e wa antenatal komu no de ma doctor fonso aboa wonum bra wonum afa yefunu no ye ne Mami Rebecca Kufuado de nsami tudwa obro ne masebedeni onimonyamfo George Anda ka won ho bo mu na Akyemfo Kasee bia wonum osi e wo badwase no wokoya amane ebia no e wo ho. I wish to entreat our women to take antenatal hospital attendance seriously. The experts advise that we see a health professional when we decide to have a baby, during the pregnancy and after delivery. This enables health professionals to identify health risks that may harm mother or baby. I wish to encourage fathers and other family members to support our pregnant women and health professionals to ensure optimum health for mother and baby. I know many health workers are professional and client-centered. However, I would like to use this opportunity to touch on an issue that is both worrying and tragic. Onimonyamfo George Anda edi tudwa say nani age papa sesabre wonu nya incubator e wo ho a ebeboa apomden dwumadie e wo mpatem wo se de be yankoda ye die ho nsem ebetumi akoso. No mame of Ghana. No mame of Ewutisenya West. Me maternity clinic now. Who am I to say no? We don't ask. The Inde ye too. Yakapa hontuma na zo ye medekra enyama na yeze be na yeze esi hon inde mko hon ne mehu imbaso asan wo ho mehu incubator ma bia oni twese adwumadie no ase de negie ma mampanyinu kamfo amu ehye ne bose afei ene wono mbe wododo papa. First Lady waya dia pa na me sira no no nko so no sanfa nyama ne sa last one mi wo be ma ko pese mi ko be ma ko kan First Lady nti mesa wo bio mpa no so ye fine First Lady nyame sira oni ni ku na ekufa na me mo mo pantintin asofo ya wo sanitation ne water resources so Joseph Kofiada sagana fo nyina ntie no ntie ni ye titi won a ede wo mo kios wo mu fie akosisi mia hodo ensuo to wo se ho na ensuo fa no oba bedwiri ni nyina de agunti uhunu se ye dwurugu a emeka media rewo mesu fi se mo asinsuo kwan a ensuo to a na ayira ban na fe esei enyapade. Also for sanitation and water resources so Onimonyamfo Kofiada edi atudwa se na so ye no enche bia wono be frase edi dwuma bi o man mu a Ghana fo nhwe na so wono hyase a wankobo bi asobo wose binimu wodi asode akosisi adan waterway no eyade ono bedwiri sa adan no nyinara egu opanyin se ye na ama ensu a eto no ede ohawo kase ebre Ghana fo titi no nkrampate mu a esisi adan esi ensuo kwan obroni ahodo a wonom etete so no odansem ye di bra no ne na manebofo abla afokpa etuti nkomo fa ensu a eto no a eyiri afa omanfo no. We are removing the solid waste that has choked some of the gutters to allow the water to flow. But in the medium to long term, all the planning laws and codes will have to apply. That means enforcement. If you go and get a wrong permit from any agency of government and go and settle on a waterway, I don't think we have any other choice than to demolish that structure. You should make sure you get it from the right agency and make sure that it's approved by the authority
in a proper manner before you can settle there. Otherwise, you do the wrong thing, you have to be cleared. This is in the interest of everybody. How many lives were lost or have been lost year in, year out? This is important. The enforcement is one central part of sanitation that we're going to take on board seriously. We've been given the resources. We're going through the modalities to engage them, the procurement that's required to get the accessories and the tools for them to work with. That's what we're undertaking now. We're hoping that by the end of the month we'll have all these things together and we'll begin to see the first set of people out there that are going to help enforce the laws as far as sanitation is concerned. Yanto Premotobre Kasee no so no Peter John Amewu one na lands natural resources wafo wo so nei no won the forestry or forest plantation development fund aba yate abedeku a wo so what wo fo asra wo pa sa botayenti e do be dua sa fund na no wo so obedru ho fi se nei nipa bi ese ye nkwaye no a kwan bi so enye nsunsu so bone e wo mai Oswafo wohwe ensasesem ne odomankoma ajapade ho nsem so onunyamfo John Peter Amewu ama mpanimfo a wapon se wonmeye board ema forest plantation development fund no waswai ede wonmo adwuma ase wonmo ensa abetwafo maako edu baako na wodi adwuma ese wonmo nsa na wonu dwentenani ene nane ya bema oye kyera hene ebra wo ma wo mu so aframu eswai edinse ekantem wono onunyamfo Peter Amewu ede to wonmo anim se adwuma wode ase wonmo nsa no esom papa nti wo maye adwuma ebeboa amaye tumi aboya tena ho eban. It is very, very seriously. We have seen the excess of climate change, which is threatening across the sub-region, and in Ghana. And climate change is visible. We see it as a result of human activity. It is not because of, a natural activity. And so you're coming into this board, you have a lot of responsibility in terms of seeing to the vegetation cover. Unfortunately for you, you are joining the board at a time that is quite challenging to this country. Challenging in the sense that our forest cover has been degraded through activities of illegal mining. And so that put a lot more responsibility on you, the members. And so having seen the experienced faces, I have very beautiful ladies in the board. I can see Auntie Philo coming in on board to give you the support. I think that is proper. You exhibit, your energy to the highest esteem. The Kasano Echrino, Nania Bema or ye, Jumtani, Emma, Abajakuno, Editu, Ja Esse Bosse, when in a pamphor, Ebay Jumasono, Eddie Asumo Mangana, Winnie Omangana Hamo de Biarada. Yes, some tia. And I say, on my bien, especially on my, a friend at the Ghana, a developing country. You need Sikayania Hodin, a bit to me, after a year plantation, and international community, and banks, international banks. What my dream say, obey planning, very good planning to undertake plantation. No, one maska. Enti yete body say yamwa emma plantation plantation programmer. Ebema obia hu say plantation yakoso wa mamu. Progressive People's Party PPP. There are two ya watch more NDC amanyokuo no fine what parliament unsuno ombanya wodan the national card no hono entwe National Identification Authority edintwira ekoso no ho ensensem bebre na asori emutitire pa eye NDC mrasebadwafo a wosi wanti ne mabia sintianya de a wode won ho ebese adwumadie no emu enam so ama Progressive People's Party amanyokuo no empanifo ene sentrofo asia ede won nsam kakra ene ohawa adwumadie no efam no ato edwa owura Kofi Asamoah Sian a woye policy advisor ema amanyokuo no ena okyerkyensem mu sentrofo na de sra ode to NDC mrasebadwafo no enmuni se won enti ne mabia se a modern say wode betudwa e omrase odwafie ho no e chen say obetwentwen won mo nan ase etu anamo ahodo bi a emadwumadie no enkoto tin se de emre bi etwamu a ama edintwire ene national card ho nsensem no antumi amma so ama enne ye brei for constant is a perpetual creation and it is the cost ekoto to ebia presidency cost ho ebia electoral commission cost ebia parliament cost and also omo district assembly for example omo national, regional, and district offices and our branches are ebia NI denokra endu. By nim say sa NDC for the omoka say ya increasing on and increasing no and okra na say nokre. Omo na Ghana for yekoto aba no mama pipi before MP sanko. Enti mi say me koya enka djuma me ne say NI bra. Sa 1.4 billion na oka no. Yen dwen ho yen tashe. Ye PPP for members of parliament and I be am representing no.
and our constituents no monte sikana sinti be chirechrim MP wadwuma no ye ma eka hu ni ba ye politicians are omumpa de pa Sir President Mahama Saki Professor from Vincent Professor Jimano Semano so all penalty my head in fan the president be a person near Juman of an emra but you can't allow the person to go now one ma sikebia and call NIA obetim kwa de Kofi Adam Sako now I could so near Jumano yeah we don't care who sit there but opamo obi obeye and I say nipa no ho no kra ompamo ba on person obey 2 minutes na ho no am this kana anya o ma na abona bro Premotobre Kasee na hana brama kwan ne de sie fasedanma kingdom Jensen power capsules say new no na meme wo fia no no ma jira wona so no ne ade enti no bi na wo wie ne sade a ye Newman nursing school fa obano ko ho na no mesua nkwa ni mo nursing kwan so medi afia mo nkwa tamaklo yeda mawuli ase jowo ni ma yeda mo se Ike yeda se yeda obi bia se fire for fire countryman songo eto aso